Kumpanija tal-farmaceutika Iżraeljana se tibda tipproduċi u tesporta prodotti relatati mal-kannabis mediċinali minn pajjiżna wara investiment ta' 6 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Intrapriża wara żjara mill-Ministru Miriam Dalli ġewwa s-sit ta' din il-kumpanija. Il-kap eżekuttiv ta' Panaxia Pharmaceuticals, Dr. Dadi Sagel, spjega kif din il-kumpanija hija waħda mill-ewlenin fl-Ewropa u kontinwament qed tara li tissodisfa domanda qawwija għal din it-tip ta' mediċina fl-istess suq Ewropew. Here we would be producing all our products into the European market. Panaxia is producing innovative cannabis products. We are not manufacturing flowers. We are taking it to the next step of bringing dosage forms which are similar to any other pharmaceutical, namely vaporization extracts, so patients don't have to smoke the product, tablets and oils. And we will be producing all those innovative products from this manufacturing site here. Kien bekk li Dr. Sagel spjega li l-kumpanija kienet qed tfittex tinvesti f'pajjiż Ewropew sabiex hemmhekk tiġi stabbilita preżenza fih dan is-suq Ewropew. Hawn il-kap eżekuttiv tal-kumpanija spjega li ntażlet Malta minħabba l-opportunitajiet uniċi li toffri. Fil-fatt Dr. Sagel spjega kif kruċjali għal dan is-suċċess kienet l-għajnuna mill-Gvern sabiex jiġi faċilitat dan l-investiment, partikolarment bl-għajnuna tal-Malt Enterprise. We explored many countries. Eventually, it was the support that we gained from the authorities here, namely Malta Enterprise and the Malta Medicine Authority, that persuaded us to come over here. And I think this has now proven to be a great success. Dr. Sagel rimarka wkoll l-effiċjenza tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini sabiex tassigura standards eċċellenti ta' prodotti filwaqt li fl-istess ħin anke permezz ta' dialogu ma' kumpaniji bħal Panaxia dawn il-prodotti jitwaslu fis-suq. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli tenniet kif dan l-investiment b'saħħtu minn Panaxia Pharmaceuticals huwa ċertifikat ieħor ta' kemm pajjiżna kapaċi jattira investiment li tikompli l-ekonomija ta' pajjiżna tikber u tiddiversifika. Il-Ministru Miriam Dalli spjegat ukoll kif din il-kumpanija issa kisbet il-liċenzja neċessarja biex tibda tipproduċi u tesporta l-prodotti fis-suq Ewropew, partikolarment fil-Ġermanja. Hija ċċennat ukoll għad-diskors tal-kap eżekuttiv tal-kumpanija meta sostna li Malta toffri opportunitajiet uniċi. Fil-fatt il-Ministru Miriam Dalli sostniet kif waħda minn dawn l-opportunitajiet hija wkoll li Malta toffri persuni kompetenti immens sabiex jaħdmu f'dan is-settur. Interessanti li l-ħaddiema kollha li għandhom Panaxia f'dan il-post Malta huma kollha Maltin huma nies li għandhom skills speċjalizzati u allura jfisser li Malta qed tkun kapaċi mhux biss tattira dan it-tip ta' investiment, imma qegħdin ukoll noħolqu sistema sħiħa fejn anki nagħtu l-opportunità lil ħaddiema Maltin li għandhom skills speċjalizzati f'din l-erja.